सक्सिता जोज लपा ठाउँ स्पेनिया छपु बाखन जनावे बाखैना नाङ्गागु किपा बाखै चोमी स्टेफेन लागस्टेट ख थो बाखन नेपाली भाषा अनुवाद नाटकमा परशु प्रदान ख थो विश्व यौन कथा सोप्टी नेवा भाषा भ्याज लायो ख सफु पिका ख कौशिकी साहित्य प्रतिष्ठान काठमाडौँ ख आ नेना दिसम बाख नाङ्गागु किपा जुलियो छसियोला ठोक्ने माथिसँग चुयात्मा कलाकार पासमी नेट मारिस हो अपो लोइ नारायण विकेन्यन जिमुसु बोर छसिनी वनली सबेला बच्चसियो मारिस छसँग काटल माथि छपा टोपा किपा चुया चंगले लिमला उकी छम्म हो यक्को नांगा पि मिस्पिन्दो व किपा त जीवनो लास नाचनाटल वास्तविक किपा यक्को उलास पुर्न न जो अले कलाकार जुलियो बच्च बिचाय नान्यन छन नांगा किपा छा म चाहिँ गो अपो लोइ नारायण जुलिया केन्यन माथिसँग ठो किपाय नाछा जीवनो उल्लास त काटल थो जी बिचाय नाच्नु हो नाङ्गापी मिस्टर किपटे अझ छु उल्लास दैरका जिटल अझ किपा तस्कै बाममा फरिने छु जिगो वो माथि से सुएको मिखा बिल्कुल पा वो उत्तरी ध्रुवयम सा जि दक्षिण ध्रुवयम जिन्स क बेसी त काप छकुया मय मुरपी खना उलो जिटल अझ तस्कै कच्चा नाङ्गा किपा चुए मासा जि वइको किपा हा चुए जुलियन लिसबला अझ किपा टस्क कच्चा पुष्ट सुए फैमको ओला सुना न्याय अझ किपा अपो लोइ नारायण ख ख ठौकना किपा न्याय पनि मनोविज्ञान छ बिल्कुलै मुसी उठे छ आ ढासा मारिस न्यस सुत यसो छंग विचारे अझ किपा न्याय पनि मुनु त डुटयु खला डुटयु तुमको इमसा मातिसको किपा त सुया न जिगो किपा त यक्को टेउफुली छ सुया जको च जुलियन ढाल सुए तले छि 5 मिनेट खला ख ढा सम तस्क बाला मिस छिसम मसियो बाला छ्या बपरा चिमियो डालना सिटे च वेटा मोडेल ना वो सोजा सादम बाला मिसयो नांगा के पाचो वेटा न बच्चा टेबो छंग आर्थिक समस्या न जिनि गरे त टेफुली पनि सुन्दुला ढासा मारिस ठोखे छ धन्दा काम हा छम्मुनु दो वो ल्यास मिसयो नांगा के पा न्याट तयार जो वेके टेबो बच्चा निटुकया वो ल्यास मिसै त बिउसा जो वो मिसै त वना मसियोला जुलियान्यन मसियो अर्जुसा किपा न्या टेवा वो मिसै त बिया पछि नांगाटिया सोस जे जिउनी मारिस गम्भीर जुल जीव मिसै त बालको मसियो तर वो मिसा वो मुनु न्यनि नांगा चुनी मखो वो मुनु व्यापारी ख व्यापार न्यनि ठौ पछि नांगा मम्मी मखो अर्जुसा जिगो स्टुडियोले वया टाउटी नांगा चुनीले ठौ मम्मीको लागि मुखट गाचुनी उला वला ख तर नांगा मोडेल जुगेटा व कले सेवाटाई मारिस बच्चा मुसुक निलाटल अले वे कला वे अगाड मटनदो ऐसा वो कला प्रेमी बालाम ल्यास्ट जिनापला जुलिया ढाल ल्यासमेसी उना मेरी ख वो गोसी वो चकोचा वो साधारण ख्वा बालास वो सीसे चमुसे मासुको रिबन चिना टौटो छ कोच का नाच्न मारिस मेरी त बुना हो ख वो जुलिया त छटा अलग ठासे बुना काटल किपा नेम छम रुसी व्यापारी दो पछि नांगा चुना तस्क ये चाहिँ फुग पोजिसन कया पोचिङ क नुवा भया के मेपी बेसिते किपास या पच्चा पक्क चुना के किपास सुन बेसे उठाइ चुनीमा छाडास वो रुसी व्यापारी वो छंग किपाय लागे नेटु डा बिरुङल बरोबरी बिछाको थियो वे वनी या भाषिप हो सेक्सी पोएटा वो बाला रहेको बाला टाकियो का जो प्याच जो नेटु डा बियो जिके दो बालक ल्याखना सो ठुकी सोभ डान्ससँग अले मिसै त छपो ताथे वल्यास छम चुन्यामा कलाकार खटियो खला जि ढालो मारिस न्यङ्कल बाहला त जिसिल ठोकिपा कस्कावा जुलियन टेबके आटल मारिस अनगुन्टुङका मेरी त सोटा जुलियन ढल छादना जनको टाठे छछम कलाकार न खटाउ टाठे खला नापानिसे कला रुचि दो बच्चा अभ्यास न स्केच या सेकाउटो मेरी ढल प्याची जो बाला का ठोकमोटे जिगो स्केच चो टाइमला व मेरी लाटे भव पेन्सिल के जुलियट छननी से टुटी ठंग कोटी सोट अले रेखा चित्र चुएटेन जुलियन रेखा चित्र सोट चोग ढोहे टस्क स्वाभाविक हो प्रभावकारी जो दुने छुडो वहे पिने खण्डै ख जुलियन रेखा चित्र बालक सुयाटल छ जिटा गठी खौ ख गठी खिपा चो ख बास्तिबे जी गठी अर्सोडका थटे जिन्दिगी त छ गठी भोगाइ ना होला अझ लिप भोगाइ आइतने तर पिने खठे गठजुइरका तो जिन्दगी तस्क हन्ठाको अले निष्ठुर न थजाउ जिन्दगी त टाठे ठे चोंक प्रतिबिम्बित यागु न तस्क ठाको व निष्ठुर ख जे छु ख छुना मुठो चिटा ठोस्केच मयला जिसेका चनम तिनी बामला न फु मेरी ढाल मखो छन्त सेका चम तिन टामल जिडल छ टाठेम कलाकार थे चुन
जिसो ठुस्के छ बालको चौक तर नापा नापा चौक कला बालाइको ठिके जी तर कलाकार वेस्टमा डिम हो गुगो अज्ञातको अन्त्यहीनले कलाकार हुनेमा अन डक्को बालागो ये पैससँग जको जिटेको गुगो हालटा न जिम हो नौटाको लिउन न मेरो छु डेपो अले डब्ल्यू ठेन के सुन कलाकार विद्रोही जी वहीको जीवनी त सुएको दृष्टिकोण यको पाई जुलियो याको टाको व्याख्या जना औचा मिरि जना चुन कमाल ठोख टोटा छ जिते यो ख आना उलिया ट्री मखो आ छिस जायाउ खला नाङ्गाउ किपा अर्थात् न्यू मोडलिङ लागि छंगु फिगुली जुलियो नियन छु पच्च ठेबका विचार मेरी ढाल खासना कलाप्रति जिगोठो सेवा छु टरंग कला सृजना जुग डुडै खे जिटस्कन लेटा छिने जाम नाजाम कलाकार थजाको ऐतिहासिक कलाकृति सृजना जुइदै खे जि विशिष्ट जु मेरी चला कल्पना संसारे मना चोम खनी छंगो आम याउ वांगो मगसित जि शंका बि मास्त्यो छंगो पच्ची नाङ्गा किपा चया जिगो पाके छु बानाको कलाकृति सृजना जुइदै खे जि पट्या मजो वास्तव छंगो पच्ची नाङ्गा किपा छम रुसमे व्यापारीलाई चुएटेनौ ख छंगो किपा जुनाबो रुसे हुने वया किपा सोया वे न्याफका चुनी छंगो ठौ किपा सुएटक न खनी मखो जुलिया ढाल मेरी हो खोएटेन व ढाल एस अजा पच्ची नाङ्गा किपा जि चुए मखो अर्जुसा व पिरगो अपट्यो बिसा चुए मखला ख चुए मखो व दृढ जुया ढाल व टमी म रुसमे व्यापारी छ टाक्को ट्यो बिसा चुए मखला छंगो छुख दर्जनों पच्ची नाङ्गा किपा काल्पनिक रूपे चुएजु छ शिवजी के स्पेन बालापी कलाकार टे छु कमी मुजो वास्तव ठौ धन सम्पत्ति व याउने याफु जुलिया वेटा ठीक ल मजो बिल्कुल मजो सु कलाकारी लाटे जि ठौ मयको प्रतिष्ठा सिंगी बीम हो जिगो मय पच्ची नाङ्गा किपा छिगो अमूल्य हस्ताक्षर डेमा बस अले वहे किपा जिगो नापाङ व डिस्प्ले दीपङ जी मेरी टुक्क ज्यारा अले मेरी ठाउँमा फिनाटो डक्को वसो टोटा पोंके पच्ची नाङ्गा चुन जुलिया मेरी निपा पच्ची नाङ्गा किपा चोल नापाङ रुसी व्यापारी टाठे जाउ चोल व किपा लागि नापा टाउ सुया न अपो टेब जुलिया काल मेरी न यको टेब बिल जुलिया मेरीको मेगो पच्ची नाङ्गा किपा वइको अचेतन मनिटक या ठौ क्यान भाषे चोल वास्तव जुलिया छौइले बार्सिलोना अड्र नाङ्गा बेसी त झोली चुना जाचले पिन नपान जिला ख्या थतना चंगो खंगो क जाचलाई इमुगो मय अंगुरी जुयान केका ख्याना चंग ख थय दृश्य लुमका जुलियो मेरियाको नाङ्गा किपा चोल उगो किपटे मेरी दना चंग याना चुयाटो ख अले उगो किपटे सम बेसेको जिन्दगी भोगे यामाको दुर्दशा भयाटो ख उगो कलाकृति छु नैतिकता मरु न छु कथा कानिए वास्तव सुखन अर्थार खुल्ला पिदा वा का ईमानदारी पूर्वक जुलियो व किपटे मार्मिकता पूर्वक चुयाटो ख बखन ठन्या कोतल बखन जना चुना डिगले छिकमे सक्छ सुब्याडु लेपना ठटिया चनि जना चुना डिरेको आसियाना